Šaljite bre hitno, tu hitno. I hvatači pasa. I poneste vakcina protiv bestila. Ovci, ne prilazite, volan, ujeda. Evo, uspio sam mu nabiti brnicu, ali ako im se otme, gotovi ste, majke. Šta je ovo rođače bre bilo sa kavanom, I ko je taj Pokemon? Zovu ga Ugrizarez. Sve je počelo s Ivanovićem. Sad je zarazio cijelu kafanu. Ajme, mislim da je smak svita blizu. Tamo Ibrahimovića ljube, ovdje ovaj ujeda sve po redu. Ja nisam bre rođače znao da je tako loše u Liverpoolu da nemaju šta da jedu. A znajući Baneta, boga mi ne piše se njemu dobro na kraju. Znajući Terija ni njegovoj ženi se ne piše dobro. Oj, bježite, prekine se s lanca!